Sagay pong bus. First time ng Sagay bus. First time na po. Ayun malaki. Say hi baby. Say hi baby. Alam ka mo, bakit guru mo? 45, 8 minutes pa. Balik kayo po po ng tuning bus. Bye. Here comes the bus. Ayan na po yung bus. Sakay na kami. Woo! Sa ikay mo kanyan. Abrem na pa. Yes! Oh, go! Okay po. Oh, put the ticket in there. Right there. Yeah. Get the receipt. Thank you. Woo! Let's go. Oh, yun na po talaga eh. Huwag yung gulot. Yung dami yung gulot. Hindi ka mo dama. Ano na yung pangirap mo? Bisa mo manayin ka. Thank you. Portals Place. Pindutan na eh. What the heck are you doing? Kanita tulok. Mana Portis Place kini kata. Entrance, getting entrance. Sarado lang. Deta mo, oret ang kayak stress. Domingo eh.
Ready ah. Balik kami kaya rin. Makakya pa, bye-bye. Video. Balik na kami. Tapos nila mag-video. Muna kayo. Muna kayo. Sila magka-ranger sa mga along kimbaragulabing kini.
yan. Yan yung second time mo ito, mali 15. Yan. Kenny. Japanese second tayo yan eh. Yung bus. Woo! Careful! Oh, go! Careful! Thank you! Oh, go over there. Alright. Kenny. Pauli na kami. Bye now.